थौबाल चैनल दा नुपी गे सिब हक्सांग अमा लेरमले खुरमजरी ISTV की मणिपुरी पाव मियंग ताबिरु सिंबु तरामना ऑक्सरी हौजी पाव संदोंग पिजरी लमदम मसिदा नुपी अंगांग दसथबा मिहात मिपुन की थबक लेप लेट्री थौबाल पुलिस स्टेशन नंगना लेरिबा थौबाल चैनल दा पत्ता पुगथरबा नुपी की असि भक्सांग अमा लेरमले लेखिद्रबा नुपी असिगी ममिंग एलांगबम कानून चही कुनमाथोय अपोकपा पंचमनी खांगापोक पार्ट 2 कुलाकोन मेकाइदगिनी इमुंग मनुंगदगी फंगबा पावदा महाक थासिगी तांग तरामाथोयदा युमदगी थोकिबदगी हंजिलक्तबनी थासिगी तराहुमदोयदा थौबाल पुलिस स्टेशन दा मी मांगकिबगी रिपोर्ट अमसु तौकिबा लई थौदोक तोकपा मददा मापु नुपी ओइबगी इकाई खुंदब मंगहलबा मतुंग हालगा हुंदोकलमबगी खुदम चांगदम कया फंगले फोरेंसिक साइंस की एक्सपर्ट सिंग यावना थौबाल पुलिस ना असि भक्सांग लोखैख्रे नुपी असिगी मंगक्सम मयादा चुनी अमा इनबगी फिबम उई ngasi upung mapolam taba adwaida labuk chatpasina nupi adu thengnarakhibani mapu kanana halami bunu haiba hojik fawi oina khangbang ngamdri thawal police na case ama lokhatuna khudaktagi tigatpa hokre India ki Prime Minister Oiramba Rajiv Gandhi ki niputaruk suba mapokumo nimit ka mari lenena ngasi Congress Bhavan da National Students Union of India NSUI Manipur da sinuna class 10 amasung 12 ki makok thonglakpa Mahiroi Singh da manamatum piduna puning thawatkhre thoram maduda MPCC ki president TN Hawkif MPCC ki mahila mandal ki president L Tilotama NSUI Manipur ki and in charge Amin Saha amadi state president Amir Hussain jingba miyoi sing saruyaki district mapal lagi khangalaba Mahiroi Singh da manamatum khusinaki L Tilotama na Rajiv Gandhi na India bu sakot palebak singi marakta khutna bhona ramba amadi Congress party fagana ba loramba thodang singtha ba golena Mahiroi Singh na mahi masingi lamda pung changbagi tangai phadaba kya no hongna ning singki President Amir Hussain na thoramba si karigidamak pangthokpano haibagi matangda wafam kya phongdoki future career sing da further studies makoi gi mafam kadai kadai da moina moigi different lines ta chatkiba matam da अखोई से सुमायना अखोई की सीनियर सिंह ने इनकरेज तौबीरखिबने हाइबगी वाखलोन दो अमा पुरगा चटखिबा तारगदि मखा तारक मोगी फर्दर स्टडी दसो कितंग हेना पुकनिंग चंगगा हुजिक फरिबसिदगी हेना फगलकद्रा हाइना सुमायना ओइरगदि अखोई सोसाइटी सि तिंगंग यामना करि हाइनी मैच्योर ओइबा अदुगुम्बा यामना स्टेबिलिटी लेबा अखोई अफबा मीना यामना तिनखलअगदि अखोई मफम सिसु अखोई स्टेट सिसु यामना अफबा लेबाक अमा ओइरकद्रा हाइबगी असिगुम्बा छात्रबु मोटिवेट तौबा इनकरेज तौबगी थीमदा पांगथोकजबने समसमना हाय सोशल वर्कर नि हाइजजुना मसागी जेसीबी पुथोलगा खुंबाल सेंगमसिंगना पॉलिटिक्स तौबा चुनदि हाइना ओक्रम जॉइन फोंदोख्रे ngasi singjamai BJP mandal sinjuna singjamai kendra gi oina BJP gi oina mai paklaklaba ward ahungi councillor sing okpagi thoramda phongdokhibani yumjau lairembi manakta leiba wai khamjan gi yumda pangthokiba thoram adida M Bharot hanagi president SS Santi Kumar S Tiken BJP singjamai gi president S Joy Kumar Susaruyaki councillor TS Bankim Chandra Eliza amasung L Lokeshwar da khudolpot piduna kai khundaba utki Ozoina makhatana handaki IMC mikhalda mai paglakiba independent manga Congress na leishinduna cooperation semna bahonari makhoi na sembadoriba cooperation kuina chatkadaba nate mi leitholachin tawba politics matamga chunadaba amanba chatnabini asigumba amanba chana pathap asina sijinaduna cooperation semgadobugi saru BJP gi councillor singna haisina miyamna pamba thabak pangthongna bahonabana phai haiki ilma pass hoba the sentence am the idoi de baro ki samvidhan je Sida ini sentence am dane samvidhan ki sentence am arta halidi matam madu ki constituent assembly ki debate na arta halid ne constituent assembly ki debate na aduna akoi gadi bill lama pass dawni ada dawni hai matang tu dana tumin na unjalla leirani MLA ne na aredi board mamang dana nabi angang mamang da mafi maron takatan sirani gai lawram ni ade bill gumba leiba yunu wangang amarai अरे असेंबली दा मयाम कन्न नैनरी तो सर ब्यान नंद दरा का हिदाक थार का फमने का हिदाक पुलिस पे एमएलए अदुगी थास्ता खोंगवान को बद बोर्ड बिसंगनी असेंबली द खोंगवान को फम लेते मरी तो हमनी डिबेट तो हमनी डिसीजन नि मफमनी मदुनी ऐन ngasi हारिबा ngasi की
century the human advancement the quite one advancement the debate na discussion na sason mungane there. This is the highest achievement of the human society. Organic farming, a way to sustainable livelihood in Manipur Habista, no Magi Oiba workshop Mama, Manipur Press Club the Pangtokre. Dr. Tinguzam Kishan Foundation Amasung Mida Tas Nasinba workshop Asigi Hodopada, Tangwaiban Kendrigi MLA KS Kishan, Foundation Chairperson Brozen Sinam, Social Worker Indira Oinam, Regional Center of Organic Farming Senior Scientist Dr. B. Pande, Horticulture Department Ki Debatat Saramasu Saryake. MLA Joy Kisana, Haksang Mupana Tamnaba, Chemical Yaudana, Har Singh, Sijinaduna, Ekogi, Potoxing Putonaba, Akanba, Tabulokapamatam Oire, Lambia Sidamiam, the Miang Tamdrabadi, Tungda, Kari Oirakadagi Haiba, Kangbangam Haiki. I state, I give London, assist chocolate and Basina, I give first private is been brought the community. I give London, give Tungi over Shakshu to Pa, Tungi over. Apa pergi sama-sama apa harus apa Ukraine memang untuk kita tadi quite concerned health ni ada se memang pun nama kita jadi health ki quite basic principle ni kita apa cinta ada sini ada se masih cinta cipta tadi kari guna pun health betul betul ada se masih mana terjadi JCILPS की कन्वेनर ओरंबा KS रतन की मथक्ता वांटेड लौथोखिबा अमसुंग बिल अहुम थोयदना थंबगी मयोक्ता सिंगजमै खेट्रिलेकाई की लोकल क्लब मेंबर सिंगना वकन मिफम चटखरे गवर्नमेंट रतन की मथक्ता लाली चुमी खंगदना मराल अमा हेक्टर सिजिलगा वांटेड हेक्टर लौथोकपा यानिंगदे मसि खुदक्ता दोकदबनी असेंबली दा पास तौकिबा बिल अहुम खुदक्ता चनहनबा होनगदबनी हाइखि ILPC मणिपुर दा तंगाई फदबा पोट अमनी मसि चनहनबियु लोइनना कन्वेनर और रतनी मथक सीरी मराल से माबू लीगल प्रोसेस में लोकल को यानिंगदे खुद हंदोपू है वाकत सरकार थमजनिंगना पांथोजब इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की ओइना साना थकनब योलिबा अमसुंग बेकरी तौरिबसिंगना लाइसेंस यावदना योनबा यारोय हाइना डिजिग्नेटेड ऑफिसर फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन इम्फाल ईस्ट न खंगली फूड बिजनेस ऑपरेटर नत्रगा कनागुंबा मियोय अमतना वैलिड लाइसेंस नत्रगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस रेगुलेशन इंग्लिश निंगनी तरामाथोयगी सेक्शन 53 गी मखादा रजिस्ट्रेशन तौद्रबदी चाना थकनबा पोचै योलैदबनी अमरोंदा चाना थकनबा सारिबसिंगना फूड लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस तारीख एक्सपायरी डेट मनुंगदा यावरि मचाकसिंग फजना थागदबनी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट इंग्लिश निंगनी तरुकी प्रोविजन की मयोक्ता चाना थकनबा सेम सारिबसिंग आइन की ओइबा चेराक फंगनी रजिस्ट्रेशन अमसुंग लाइसेंस यावदना चाना थकनबा सेम साबा योनबसिंग सेक्शन 34 की मखादा था तरु कसुम संगदा थंबगा लोइनना लुपा लाख 5 फाव फाइन तौब याय बिजनेस असिबु तौरिबसिंगना अकुप मरोल खंगलबदी डिजिग्नेटेड ऑफिसर फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स इंफॉर्मेशन विंग CMO ऑफिस कॉम्प्लेक्स इम्फाल ईस्ट कांटेक्ट तौबियु हाइरी Manipuri Maiti Association Bangalore na sinduna ILP system in Manipur habisida nongma yoiba khananenaba seminar ama jun kunmaga da Langford town da laiba hockey stadium da pangthokani hairi seminar sida wangang ba khudingba taramna okani Bangalore da laiba Manipuri khudingmangna seminar sida saru yabiduna issues gi matang na punna wakhal taminanaba association gi general secretary gi general amana khanghale hauji pawgi marathana tema bre matang lauzari Manipur की अहानबा ब्यूटिफिकेशन सेंटर मफम सिदा माहिंग उरिंग उनसा खुइबा अरीबा दाकफम फहनबा ngami टेटू मोल फ्रेकल न चिंगबसु लौथोकपा याय हकचांग की अहेनबा फेट पामदबा बॉडी की हेयर लौथोकपा याय ngasimak unabiu डॉक्टर मधुबाला लेजर ब्यूटी क्लिनिक MG एवेन्यू इम्फाल Admission open. Position holders kaya puthokraba. National Excellence Awards for Schools Panglaba, Brazilal Institute of Sciences School Moirangkom Impal da 2016-17 session ge 11 science da ming channel of form thaba hogjare. Pangliba maki matungina khanaba khudong chaba sing pijari OBC, MOBC, SC, ST singi thodop ko khudong chaba sing thamjari. Ngasimak ming chanbiu akak naba sit masingni Brazilal Institute of Sciences Moirangkom Impal. हक्चांगी लेबर सोलकपदगी प्रोड्यूसिंग अक्तबा हक्चांग चोक्थरबा तुंबा चाबा यारक्तबा खोंग हामा नुंगारक्तबा सिंगिदमक अमत्ता नायरबा उपायदि जॉलिब सैर अमसुंग जॉलिब कैप्सूल बु चंगने सिनबियो
ब्रेक के मतुंगदा तरामना मु ऑक्सरी मखाताबा पाउदा सगोबन केंद्र की मनुंग दलाइबा गवर्नमेंट की ओल्ड एज अमदी विडो पेंशन स्कीम की खुदोंगजाबा फंगजिबा मियोय चामरीदा केंद्र से एमएलए आरके इमोगी थागी सैलरी दगी लुपा चनी चनी की सेंफम यंथोखरे सगोल बंद लाइबा एमएलए की युमदा पांगथोकिबा थौरम अदुदा हंदकी आईएमसी की मिखलदा माई पागलखरबा वार्ड अहुंगी काउंसिलर सिंह तरामना ओके आरके इमोना गवर्नमेंट की लेरिबा स्कीम असिना बेनिफिशियरी लोइनमक कोनसिनबा ngamdaba amaronda पेंशन के सेंपम फंगबा याबा मियोय क्या लेबना गवर्नमेंट की बेनिफिशियरी ओइजिबा फावबा मार्केट टोलपतगी सेंफम असी अप्रैल थादगी पीबा होरखिबनी हाइरी गवर्नमेंट की मयाम की हेक पिनबा ओल्ड एज पेंशन अदगी विडोसी हुजिक लाक्तबनिना अनौब मयाम दरकार तारकपनिना प्रजा मयाम की फननबा हाइदना कोई कमिटी सिना अहलमन मयाम तानरगा इमाइवेन सिंह अहलमन मयाम की कोई फननबा मसी पांगदोकपनी मियोय समरी से थागी लुपा चनी चनी कोई अप्रैल थादगी हौबा सिउजिक मे थागी ने पिथोइबसे कोइना अदुना मसी टोटली आइगी सैलरी दगी हाइगद्रा अकोई मियोय समरी सिगी काइथोगा कोई पांगथोकसबनी मी लुपा समरी सिदा खुराई कोनसम लेकाई द नौना साबा कोंगबा इरोंग मिटिन संगलेन ngasi केंद्र सिगी एमएलए डॉक्टर एन बिजोइना मियाम द खुसन नखरे इरोंग मिटिन संगलेन सेंगत सागत लुमना सिंदुना पांगथोकिबा थौरम अदुदा लेकाई की मसक नाइरबा मियोय क्या सुसरु याखी लेकाई की थबक थौरम क्या थोकलकपदा संगलेन अमा लेतबगी खुदोंग चादब मयंग नदुना लाकपा दु कोकलगनी हाइना खुंजा सिंगना अपेनबा फोंगदोकली नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे दगी चामंग कुंट्रा सुबा बेस की पासिंग आउट तौरकलबा ओ खुमन लावा अमसुंग अटे कैडेट सिंह नेशनल कैडेट पेरेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ना जिंगामखा चनम बुखरी मपाल कम्युनिटी हॉल दा तरामना ओखरे थोरम मदुदा रिटायर्ड कर्नल सीआरके सिंह एसोसिएशन की प्रेसिडेंट एम नरा मेजर एम कल्याण बाबू मेजर वाई रोमन फ्लाइट लेफ्टिनेंट टीएस मेघचंद्रा फ्लाइट लेफ्टिनेंट एम संजीव सु सरुप याखी NTA पास तौरबा ओ खुमन लाबा जिंगा मखा लिवा लंबिद लैबा ओइनाम जुगिंद्रो अमदी ओइनाम ओंबी रेणु देवी की मसानुपानी थौरम मदुदा वांगांग खिबसिंगना NTA पास तौरलबा केडेट सिंबु पुंग थौगतपा वफम गया फोंदोंगनकी IMC वार्ड नंबर कुनिथोय द लैबा मियोय सिंगी फूड सिक्योरिटी एक्ट की रेशन कार्ड वार्ड असिगी काउंसिलर एम कुमुजिनीना यंथोखरे न्यू सेकुन मांदोप तलेबा माकी युमदा पांगथोकिबा थौरम अदुदा पुन्ना बेनिफिशियरी लिसिंग अमरोमदा कार्ड सिंग यंथोकी कुमुजिनीना कार्ड फंगौदबा मियोय सिंगिसु खंगहोंगनबा डिपार्टमेंट की ऑफिशियल सिंग खनरगा फंगहन्नबा होनरी हाइकी चौगा मुक्तंग यंथोकिबना मरम ओइरगा लेमहौरिबा पब्लिसिटी कार्ड फंगजबगी अवाबा मयाम असी पोंगननबगीदमक्ता अथुबा मतमदा अखोगी प्रोसेस यांगहन्ननबा मयामगी अवाबा पोंगननबा मयामगी चिंजाक पोंगननबगीदमक्ता आइगी अंगंबा लेवलदा प्रजागी अवाबा मतेंग फंगजबा ओइना आइगी इंदा मयामगी कार्ड थोरम असी पांगजबनी थोंगजु केंद्र की मनुंग दलेरिबा मियामदा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की मखादा फंगफम थोकपा चेंगी जाथुंग सुन पीबीजे हाइना बासिखोंग जिला परिषद मेंबर निंगोमम किसन फोंदोकली एक असगी बतुंगिना था अमदा मियोय अमना चेंग किलोग्राम मंगा फंगदबदु किलोग्राम मरी दगी हेन पीड्रे AAY गिसु था अमदा किलोग्राम कुन खक्तमक पीरी एजेंसिंग द हंगबदा नहारोल सिंह कहोरे MLA न सुन पीरकते हाइना पाखोम पी मसिना चुमलबदी लाइरब मियांग जाथुंग दगी चेंग ककलिबा लुपसिंगना मियाम खंगना सेंगदोकपियु लोकल MLA नसु एजेंसिंग द चेंग सुन पीदबगी मरम खंगनबियु हाइरी मणिपुर चटनरिबा लेंगाकलोंगी असोइबसिंग सेमदोक्तिबा मखै चिंगी लमदा एजुकेशन की मंगाल मतिक चाना फंगन मंगमलोय हाइना UNC की प्रेसिडेंट गाइडोन कामैना फोंदोखरे वफम असी खरम स्टूडेंट यूनियन मणिपुर न सिनुना सही असिदगी हौदुना अहानबो ओइना खरम की क्लास 10 अमसुंग 12 ता मार्क वांगना फंगलकपसिंग मना मथुन पीबगी थौरमदा भांगना फोंदोखिबनी थौरम अदुदा ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर की प्रेसिडेंट जोसेफ मार अमदी खरम यूनियन मणिपुर की प्रेसिडेंट आर सामुएल ने चिंगबा म्यूसिंग सरुप याकी चिंगबैरोंग के TRI दा पांगथोकिबा थौरम अदुदा जोसेफ मारना चिंगी महरोय सिंह सेल थुंगी फिबम फत्तबा अमदी खुनाइगी तौदबा यादबा थबक थौरम क्या लेबना महेदा का हेना पुंग जंगबंग ngamdri ngasi gi mirol asi lairik haiba amasung mahei masingi mirol ni haiba kawridabani kapigani mirol ni haiba kawridabani education haibasi community ama sakhotnaba amasung semkatnaba hotnabada asobo thodang lowi government na chingmi singbu masingi lamda semkatnaba honeriba asi peningai oide ashwabe kya lai phongdoki UNC की प्रेसिडेंट गाइडोन कामैना
Mahi masingi lamda ahong bapuraktiba makai jingi khunja singi punsi mahing semdok pangkamloi. UNC gi oinadi miyamna khongjang jangsin bada education sector konsindanaba honaduna lakli. Hauji singi lam chakhot hanaba amadi awan bapuraksi harabadi mahi masingi lamda lal hawut changi. Masigi damak church ki leaders sing amadi pastors singna asobo thokdang lobiu. Manipur da hojik chanariba political system asi semdok triba makai jingi lamda education sector da ahong purakpa ngamloi haiki. 69 years of Indian independence, national anthem support surine. 15 August kuding ma akoi isai chaine. Republic kaya sure akoi ahong muri trine. Maramadu na ahong bo purak harabadi aina students singda nakoi bo politics jawbri chumde nakoi di maximum focus ado hauzik tigi hauna ngasi digi hauna ai gi mangna wa sakpa te church leaders sing yauri press media mayam yauri ahlaman mayam yauri nakoi position holders sing hauzik wa sak lawra si let's march towards for progress akoi education field da hoi lawra mayam sangmina si modu gi damakta nakoi pudamakna with full courage, Sangsi, Ishona, Soidamak, Karam tried Pidamota, extra Nakoi the Moto Guy Pigani. Imphal Police Commando, Taranishisuba Bihar Regiment, Amasung, Taru Suba Sam Rifles Kapun Makambu Amana, Basikong area degi, Pripakni Haina, Fari Hariba, Mutum Momoza, Sahi Kunta Taret, Apokpa M. Manihar, Lefam, Basikong Kitana Panung, Haribamu Ese, Pripak Amasung Masigilan Mi Sanglup Red Armiga, Karigu Mahiram Amatada, Marilena de Haina, Lup Asigi, Publicity Officer, Achobagi Gerald Amana, Sangragli. Hosiamuka Sohana Tema Brematang, Lozari. Panacea Coaching Center, New Chakon, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Admission open 10 foundation course for class 6 to 10 starts 23rd June. Our toppers are 2nd position N. Suzaina Devi, 3rd Amber Sundara Devi, 6th Gary, 10th Yaisana, 11th Selina, 13th Davidson, 15th Sujakanta, 16th Ningthem, and 25th Apollo. Hurry, limited seats. Irudio Coaching Institute. Admission open for Class 11 Science CBSE, 16 June 2016. Visual-based learning sigi kanabadi, takliba adubu, laina kanghan bangami, amasung mitna uraga kangkiba para adubu, laina ningsinghali. Other features are small batch size, faculties experts in CBSE syllabus, and exam pattern. For more information, Irudio Coaching Institute, Kangabam Leirak Machin, behind Vigo Hotel. Nauna sanarapa hapulakpa body building stamin gi body clothes sinabiyo. Hainaw gi asengma mahau pambirabadi luxury freshly mango buns. Adusu sumna tagi lupa tarada 600 ml na tuga 1200 ml freshly mango drink leibada mimi noodles lemna hapchagani. Champrado na fresh winning labadi thakpiyu freshly nimbu pani. Punamakagi fresh amasung pure oiraba freshly. Break matungda amuka sutaram na oksari makataba pauda Stadium Road Athletic Union Traugi Thomisina ngasi Kwakatel Bazar gi akoibada lamtu sengkre lambida fata hausi sing hunthokpam oibagi chatnabi ama lairiba si fatte haiba paujal ama pinabagi pandamda lamtu sengbagi thabagasi paikhatpani hairi cleanliness se yamna takar oire kaigina da dukan mapa sing adaga dukan mapa dagi toga koigi in around Kwakatel area da leiriba mi khara bap ta da khara na pochei amot pase puto sorok ada bagi habit se lai aduna akoina se sengdoga message to them and to all the kari hatare akoi lekai da leiriba chen in housing da pizabani ada akoi ihan han boina Kwakatel area sida tawjabani adu akoi objective city every month Stadium Road area se adu makoi town maintain tawjaragani. Writers Forum Imphal gi Kunipan Subasahi gi Mifam Manipur Press Kota Pangtokre Manipuri Khori Rolda Nokning Wa Haibasda Symposium ama pangtokbaga loinana Sahitya gi pau Marfudra Humde Suba Publication Phongkre Thoromaduda Forum gi President Lamabam Biramani Art and Culture gi Director Dr. K Susila Susarugya ke Angom Surukumar na iba Vistas of Resonance Mingthon ba Lairik Amasu Thoromaduda Phongki
Tongan tongan ba mana fanglakhraba saknairaba aibi kya su khudol pot piduna taramna okay. Art and Culture ki Director ke Susilana Manipuri lol classical thakta bukhana bhona bada government na chap chaba thokdang lawri miyamna su mateng pangbirabadi Manipuri classical loan chanbada awaba oiroi haiki. Yamna interesting lejabana ekoi haiba saki lising ani goba buari ariba kuyagi bukai amu sumasagi tokoba lejaraba ekoi gi lodama seda ekoi gi nasi gi mifamna Manipuri law bu bharat ki classical oiba law oina law hanaba habak Manipur lega na lapat pinaba hajaba ha buari pasi azabada uzaba matam kaya chadu ki matam nuaje ekoi gi Manipur government dagi tawayaba pangayaba mating yawasu ayap gamna tawayamna ai pamjage. Handak pangthokadoriba general election da Nauria pakhang lakpa kendra da mirep oigadoriba hana kadagi additional chief engineer oiramba ke Manoranjana Mikhal asida mai paklabadi miyam gidamakta khudingmak kathokani haina phongdokre wafam asing asi konjang lekai delaiba mahaki mayumda pangthokiba election committee semagi mifamda phongdokibani mifam aduda constituency asigi tongan ba polling station niputare tagi lakpa mioi kyana saruk yake Toromadu election committee gi president S Yaimana preside Tokibagaluna, Kodong Pokpigi, Hanagi Pradhan Amadi constituency Asida, Hana, Mirep Oyamlaba, Kulla Singh Amasung Atay, Masak Naba Mui Kasu Saruyaki. Wangang Kibasingna, Manduranjan Asi, Matik Jaba Mui Amani, Manga Bot Leptingagi Mamangdagi, Miang Gidamakta, Katura Kibasing, Singtaki, Benena, Mahapu, Yanabalatana Sawatpa Hainasu, Warep Naki. Toramaduda, Wangang Ladunake, Manuranjana, Magna Mirep Oina, Torok Liba Asi, Sel Tange Haiduna Tolak Panate, Miam Gitabak Toge Haiduna Tolak Pani, Magna Mikalda, My Paklabadi, MLA Local Area Development Fund, Miam Gidamakta, Katokani Habawafam, Hongoki. IPRG Directorate Matam Sanga Tabak Torom Laba, Mutum Tezmani, Kang Kangogana, Tasiki, Taratareki Midangda, Masagi Anab Amanamaram Oiduna, like Kitabada, Department Asigi, Director Megasan Rakomuna Lusingduna, Directorate Asigi, Officer Amadi Staff Singna, Awapa Fongdokre. Lake Kitaba Mutum Tezmani, Lalamu Mokongagini, Solisuma Samapan Humbudrani Panda, LDC Oina, IPR da Janglaki, Ilisingani Mapanda Accounting Oina, Promotion Funky. International Yoga Day ki thoranga marilena Prajapita Brahma Kumari Ishwarya Vishwavidyalaya Imphal Center na sinduna yoga demonstration amasung lecturer thoram ama gari dalaiba ISRD da pangthokre UN Assembly na lokthokki bagi matung ina Jun Kumathoi asi malemgi yoga gi numit haina thoram pangthokadori masiga marilena thoram asi pangthokpani haina Vidyalaya asigi Raj Yogini Brahma Kumari Nilinana phongdokli. जब स्वयं परमात्मा से पावर आएगा उसके बाद शक्ति लानी है अगर आगे भी मन लगे हजार से साथी समझ अदर थ्री अदर थ्री हवलो इसी चीज पर हम करते हैं हम वाला अफवाह पॉजिटिव बात खलो Rusilakpada mari bapau amuhana Thawal channel da nupigi asibakchang amalairamle Hozikiti ISTV ki Manipuri pau matang selo jere miyang tabir basing bamukana kuram jari.